Bwana kitu kinapaswa kwa maisha yako. Acha nikwambie kitu kimoja. Siwezi kuogopa magonjwa. Siwezi kuogopa sanau. Siwezi kuogopa wachawi. Siwezi kuogopa mapepo. Ninaye Bwana anayemtumikia. Ninaye Mungu anayemtumikia. Ninaye Mungu anayenipa. Hata kama wachawi wanakuja, Biblia inasema ya kwamba watakuja kwa njia moja na watarudia kwa njia saba. Ninaona kutama maisha yako niko narudia kwa njia saba. Ukisema amen wanarudia kwa njia saba. Wakati wanaposhika Shadraka, Meshaki na Abednego, Mungu akaweka kitambaa kwa macho ya Nebukadneza. Nebukadneza akaona watu watatu. Na akawaambia, ninawafunga. Ninawaona mmoja watosha pale. Mimi nina sheria. Lakini unapenda Shadraka na Meshaki. Wakamwambia mfalme, angalia vizuri. Tunaye Mungu anayetumikia. Uko unaona watatu hapa. Tunaona watatu. Lakini hatuko watatu. Kuna mtu wa nne hapa. Nasema na mtu mmoja hapa. Nasema na mtu mmoja hapa. Niko nasema naye. Ambaye umejikuta peke yako kwa jamaa yako. Umejikuta peke yako una mume. Umejikuta peke yako una watoto. Umejikuta peke yako una pesa. Lakini nikwambia jioni ya leo, hauko peke yako. Unaye mtu atawabili mbele yake. Ni Yesu Kristo. Hawezi kuachilia. Hawezi kuachilia. Hawezi kuachilia. Haleluya. Haleluya. Amen. Manishime. Jirani yako siko peke yako. Ngobwira mugenzi wawe ngo ntabwo ndi njyenyine. Mwambie siko peke yako. Ibwire ngo ntabwo ndi njyenyine. Acha niongee na mtu mmoja. Reka mvugane n'umuntu. Paulo anaongea. Hari umuntu turi kuvugana. Paulo aravuga. Anasema hivi. Aravuga gutya. Mimi ni mdogo. Ndewe ndi mutoya. Tena mdogo sana. Tena muto cyane. Lakini ariko anayekaa ndani yako. Ariko yicaye muri njye. Ni mkubwa. Ni munini. Sasa yamaanisha ya kwamba umva mubwire. Wanaweza yamaanisha ya kwamba. Gereranya. Yamaanisha maana yake hivi. Gereranya nona. Maana yake unaweza jiona uko mdogo katika jamaa yako. Ushobora kwibona uri muto mu muryango. Unaweza kujiona kama haufai. Ushobora kwibona kudashobora. Pana mtu wa pili anayekaa ndani yako. Ariko hari uri mu yuko mkubwa kuliko watu wote wa dunia. Ni munini kuruta ibyo byose ubona. Haleluya. Haleluya. Bible inasema. Biblia inavuga. Mfalme akuelewa. Umwami ntabwo yamenye. Akuelewa. Ntabwo yamenye. Akuelewa. Ntabwo yamenye. Shadraka. Meshaki. Na Abednego. Wako na mjibu mfalme. Ngo bubahirije. Wanamjibia mfalme. Basubije umwami. Wanamwambia. Baramubwira. Voici. Twege. Voici, angalia. Reba. Voici. Reba. Mungu ambaye tumetumikia. Imana dukorera. Atatutosha katika nchi. Arachukura muri iki kibazo. Niko natangazia mlozi wako. Nikubwira umuntu aliyefunga ndoa yako. Wafunze uko. Aliyefunga kazi yako. Wafunga kazi yako. Aliyefunga kuzala yako. Wafunga kubyara. Aliyefunga kuinuliwa yako. Wafunga kuzamura. Angalie pembeni yako. Arebe kuruhani. Bwana Mungu wa mahali hapa.
umwami ntiyamenye. Akaweka Shadraka, ajugunya Saduraka, Meshaki na Meshaki na Abednego ndani ya tanuri ya moto. Ni tanura ry'umuriro. Sikali kwambie, wangali wanakuchezea baracyagukinira kwa sababu yawamuona Mungu wako kwa macho, kuko nago barabona Imana yawe ku maso. Unifuate mie kwanza hapa, ngo mumurebe mumukurikire. Mundebe. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Wangali na kuchezea, baracyagukiniraho, wangali wanakuzoea, baracyakumenyera, wangali wanakutukana, baracyagutuka, wangali wanakuona ufai, baracyabona kudashoboye, kwa sababu wayajua Mungu neko, kubera ko nago barabona Imana iba muri Mungu ambaye mnamtumikia, bakabona Imana wakoreye, ule Mungu ambao unaomba uri Imana uri gusema aonekana kwa bure, ntabwo abonekera ubusa. Mungu ambaye tunaomba Imana turimo aonekana ndani ya furaha, ntabwo yaboneka mu ili Mungu aonekane. Imana ntabwo inabidi adui yako awashe moto ngo kugira ngo umwana na kuweke ndani ya ile moto, akujugunye muri wewe, lakini ile moto haitakuua wewe, ile moto itafanya Mungu wako aonekane. Ndio nasema na mtu mmoja hapa, alikuvugana n'umuntu, jaribu yako ikigeragezo haitakuangamiza, ntabwo kizakwica. Haleluya, haleluya. jaribu yako ikigeragezo haitakuua, ntabwo kizakwica, lakini jaribu yako itafanya Mungu wako ajulikane. Mungu hawezi julikana kama hakuyakuwa jaribu, ikigeragezo kitarabaho. ili Mungu aonekane, Imana ntiyaboneka, inabidi kwa jaribu itangulie kwanza, ikigeragezo kibanze. Mara ukiambia Mungu napenda nikuone, ukiambia Mungu napenda nikuone, ukabwira Imana ngo ndashaka kukubona, maana yake unamwambia Mungu nataka unijaribu. Ndumubwiye Imana ngo ngaho ngerageza. Ukimjaribu Mungu akikujaribu, Imana ikugerageje anaonekana, iragaragara. Amen. Magonjwa uko nayo, uburwayi ufite haitakuua, ntabwo muri bukwica. wakati mfalme, kubera ko umwami, wakati mfalme mu gihe cy'umwami alipoamua kamata Shadraka, Meshaki na Abednego, ubwo yari amaze gufata umwanzuro wo gufata Saduraka, Meshaki na Abednego, kuwatupa kwa moto, kubashyira mu muriro, lengo lake ilikuwa ni kuangamiza. Icyifuzo cye cyari ukubica. Haleluya, kuangamiza, kubangiza. lakini Mungu ariko Imana alikuwa pamoja nao, yari mu ruhande rwabo. Biblia inasema ya kwamba, Biblia inasema ya kwamba Biblia inavuga asubuhi yake igitondo cye mfalme akaja, umwami araza, akakuya kuverifia, yaza kureba. Unajua mwenyewe anakuroga, uzi umuntu ukuroga anakuverifia, aza no kukureba, anakuangalia, aza no kukureba. eske bulozi ni banga wala hapana? Yewe bwa bulozi bwakoze cyangwa ni bwakoze, burabyibushye cyangwa ni buto. Ai, haleluya, haleluya. Aliwa napenda uambie bulozi wako uniloke mzuri, lakini utaniangalia asubuhi. Ngira umulozi wawe ngo ndoga neza, kuko utaniangalia asubuhi, uzandeba mu gitondo. Haleluya, haleluya. Walikuloga kitu fulani, bakuroza ikintu runaka, lakini watashangaa mwili walikurogea hapo, umubiri bakurogeye, ndio ule mwenye unafanikiwa hapo. Twazatangara umubiri bakurogeyemo ari we uri kugenda umera neza hundo. Haleluya, 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 haleluya. Mfalme akaja asubuhi, umwami aza mu gitondo. Saa alipofika, mu gihe yari ahageze, akaita arahamagara Shadraka, Saduraka, Meshaki, Abednego na Abednego, boy, muracyariho? akasema mfalme uishi milele. Haleluya, haleluya. Watu waliowasia walikufa jana, abantu
ungali hai, uracyariho, ndani ya ile matatizo urekiriya kibazo, lakini wako hai, uracyariho.